kawangi wan ban keren pa kabete bat kajing pentre yaki projects kabete ban sna yaki school hapo tan ringdo kabade kablok masundur te nakaling dungi ngidon kajing sildeo ha bayade bat kajing pentre yaki negi project namar ba ngelap ba nakaling dungi keladon kajing lek siliang lane kajing bom kendru ya kajing bom kentu MLA ya ka yaki member dong ki MC hagabe di ban pentre kini project ban kentu yaki hapo PIC de dina kita tahu ni semua ban keren persya halo kana ba nakalian dungi tungkasan ni semua ba kajing lek dong MLA ban wen yaki dekot dong ki MC juga skor bapar kadai bakadon ke rendat kamtam hakabaya de bat ka bangsa namarna kali yang keseng ngela ba kading pentre yakine ki skol kador jong kading pentre ki skol kalong hadu sampula handai kading tre pada habangi pet bat ni lap kalong ba kading tre ke sulong malmala de nakalian jongi ngesobat keren kene por ba kajing le jo kasokar lane kajing bom kentu jong MLA ubade unomi khmat jong kate jaka ya ki MC hakane ka PIC kalong ka AKA kabangim namla kan pedian bandre na kalian kaseng ru kalashim kajing kit kli ba kan pha yaki detail report haman laki MC lane haman laki school habaya dai bat kine ki report lane ki DPR hagabay di ban pentre kini ki building te bakasen kasngau ban ai kini ki report habaya di bat ki school lada kisem ba kini ki jingtre ki bala dep lane ki bompa depro ba ki MC kin ai ka kti kadian kamon ba kin kren bet ya ka e ke jingsha lada ka kam nong kat kum ka DPR tena kalian dungi do pambangi chu kutang hakabangin keren petba ngamengin penpena petba halor kini ki projects hari nakalian keseng kala sim do ya kesenjam baka habang ai ka ujor budisi ude ban cost inquiry hakabe de bat kini project te nakalian dungi keseng misu ban pendanjur ya MLA uba bakram kentup ya ki member do ka MC hapo ka PIC jadi nang kene kadau bagaseng kasngo ban keren baka kane ka jingle tung MLA rade ka kam bom ya deh hok barabor ni usnga bu MLA jo komisioner keren ba ong ba ni kloy ban kentiu ya ka pole puti ndai pen ban habangi lap katum ka jingsha leng ba ka right to information act ngilap ba kamde ka jing keren jong MLA ka jing keren jong MLA kalong tang ban pen B lane ban lum spa shimet ada yang bangi peti kita kijing te kijing tre yakini ki project ki sulong betang malumala tang ban yo ya ka jing mentoy shimet te nakaleng dong keseng ngisngau ban kerpat ya ki MC hadin bangin pentip lanengin ai kini ki detail report syabaro ki MC bakin mi sekmat ban ai kiti kajeng kamon ban keren ni kabade ban keren ban mi sekmat banom ali yakum kini kita kam